Muslim English Language Institute. Dialogue. Vocabulary. Number 1. Speak. خبرې کول، صحبت کردن. Number 2. Can. توانیدل، توانستن. Number 3. About. په اړه، په باره کې. درمورد، درباره. Number 4. Learn. زده کول، آموختن. Number 5. Teachers. ښوونکي، استادان. Number 6. Year. کال، سال. Number 7. Other. نور، دیگر. Number 8. Of course. البته، البته. Number 9. National. ملی، ملی.